Maya paabak po kay kongan amakiramdam, karing radyo at manalbe king katamong Facebook live streaming. Pagmasusyan taya ngeni ing banal amisa para king Webes Bayu Epifania. Ing katamong kapag masusyan, ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Joseph Mary Bakay, Kura Paroko ning Santo Niño Parish, Santo Niño, Siyudad ning San Fernando, Pampanga, at ing Station Administrator ning Radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Sa nanganak ng Diyos, nagsukayo king tula, uling bibait ya, Jesus, manalangin tamo, pasalamat king ipa, salamat bumibait ya, Jesus. King lagringig pa, ang puring anak, ang puring Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ni Ginutang Jesucristo, ing lugod ng Diyos at ing sala ni Banal na Espiritu, manatili kapilanman kay kayo. At keka antimurin, Maya payabak po kay kayungan, maya payabak po among. lalong-lalo na po rin ganagadang viewers and listeners na po rin kay Katang Archdiocese Radio Station ng 91.9 Bright FM. At burikihan po magitan na we will pause for a while no, for a silent prayer para kining metetamong Santo Papa Emerito. Pope Benedict XVI, manahimik ta sagli at pangadita mo po yung kayang alanganggang kapainawan at kapayapan ng kayang kaladwa. Kabang pagmasusyan tayang misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan talang yan rin kakatang kasalanan at ipaniga po tamo king Gino ing patawaran ampon pasig na nga nakatamo. Itangan. Aminan ko King Diyos ang mapamakalulu at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pangisip, pamangamano ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kung gawa king may, sukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayad, ulinita ipanigapuko kang Nuana Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin ko king Diyos, aginutamo. Ing Diyos, alubos mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at yung pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Ikpaming mayupaya, bilalag mo ing kaligtasan ning ketuan king pangabait ning anak mo. Pasignakan mo sana, ing kaya kaming kasalpantayanan at idala mo kami king ligayang pengako mo. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo. Mabibiyat magari kambe mo at ning Banal na Espiritu, metong mo king Pangadios, manggaman king alanganga. Amen. Makirabdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Itiyaing aral adimdam ko, manibat pa kanitang minuna. Sukat tamong mikakalugod. Etaya sukat pakyapusan ikain, uling tinukiya king marawak. At petene, ing kapatad na. Bakit petene? Uling marokya dapat ikain, dapat mayap ing dapat ning kapatad na. Kapatad, eyo sana pagmulalan nung pikakasaman na kayo ning yato. Balu tamo, king ibat king kamatayan, linipat tana king bie, uling luluguran tala, ring kekatang kapatad. Ing lulugod, manatili ya pa king kamatayan.
ing masama king kapatad na, makamatay ang tao, at baluyo king imbye, alananga, alayo king makamate tao. Kaniti tayo akilala ing tunay lugod, dinaon ng Kristo ing biyena king uli tamo, sukat tamo namang idaon ing biya tamo, king uli da ring kapatad. Nung akit nening ninumang ating pibandyan, ing kapatad na, at syuking pamangailangan, dapat NSC upan, makanano ng asabing ing lugod ning Diyos, at syukeya. Anak ko, etamo sana lulugod king kapamilatan namo, ning amano o salita. Ipakita mo ing lugod, kapamilatan ning dapat. Kaniti tamo abalo, king atsyo tamo king panig ning katutuan. At mitahimik ya ing konsensya tamo, king arapaning Diyos, nung sakalimang liga-liga nakatamo niti. Uling may gitya ing Diyos, king kekatamong konsensya, at balo na ing sabla. Pakamalan kong kakaluguran, nung nakatamo ligaligan, ning kekatamong konsensya, panatagtamo pilubluban, makalapit king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Dalitanan me ing Ginoo o meto yato. Dalitanan me ing Ginoo o meto yato. Dalitanan me ing Ginoo o meto yato. King mitmong tula sambanya, lumapit ko keya, kambering masayang dalit. Dalitan me ing Ginoo o meto yato. Kilalanan niyo king ing Ginoo, ya ing Diyos, ya ing linalang ke katamo, at bandi na katamo, itamo ing balayana, at tupang papastulana. Dalitan me ing Ginoo o meto yato. Ding pasbol ning templo na, ke kayulang luban, kambening kapasalamatan, at ding patsyo na, kambening kapuryan, pasalamatan ye, layon puryan. Dalitan me ing Ginoo o meto yato. Ing Ginoo mayapya, alang kayangganan ing lugod na, at tapatya, kapilan paman. Dalitanan me ing Ginoo o meto yato. Parangalan tayo ing mayop a balita. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatili kay kayo, At keka antimurin. pamamasang iba at king maya pa balita at pangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, biryan ng Yesusing Montaya, Galilea. Atagpon de karin i Felipe at nga na kaya, tuki ka na ako. I Felipe tao ya Bethsaida, imbalendary address at Pedro. Penintuneng Felipe i Nathaniel. At inyang ikit ni nga na kaya, atagpuan miya itang mababanggit king libro ning batas at sinulat ng Moses. At mababanggit mo naman karing kasulatan ding propeta, Jesus ning Nazaret, anak ng Jose. Nga nang kinutang Nathaniel, at inwaring maya pa lalto Nazaret. May kibat siya'y Felipe, tara, lawan mo. Inyang ikit ng Jesus king lalapit siya'y Nathaniel, nga nang migsalita tungkol kang Nathaniel, o yan, ing tune Israelita, kaya alakang akit pamagkunwari. Kitang ng Nathaniel kaya, makarano mo kung akilala. Bayo na ka inaus Felipe nga nang mekibat Jesus, ikit na kang inyang atsyuka lalam ning dutong ay gera. Nga nang Nathaniel, Rabay, ika, ing anak ng Diyos, ika, ing ari ng Israel. May kibat si Jesus, manik wala kawari uli na mo ning sinabi ko keka, ikit dakang at lalam ning dutong ay gera,
maigit pa kanyan ing akit mo. At tiglo ng Jesus, ing katutuan sasabihan ko kay kayungan, akit siyang makabuklat ing banwa at ding anghel ning Dios, ti pamanikla king tulid ning anak ning tao. Kapatading maya pa balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibay po maya payabak at Happy New Year po kay kayungan. Maya payabak po and Happy New I'm Year really po. honored uling bisita tala po rin ng membro na ng Biblical Apostolate na commission no, headed by Among Jess. Brother Iver, and thank you. And of course, Sister Son. Sister Son, baluda naman, no? You're really part of the history of the radio station, di ba? For the information of everybody, iya po yung original, kaya be ko, anyang umpisan niya po yung Radio Apostolate, yung catechesis, no? Yan yung kakatamong the oldest, no? The longest running radio programming barkadahan kay Kristo. At kay po itang kwentuhang Katoliko. So, Sister Son, may kabunga. Hining kaya kang kapagalan at sakripisyo. And I'm really honored that you are here with us. Uling ini mo naman yung mumunang misa ko. Kaya king radio station. Ngayon 2023. Uli po tangalalang ako. Yan balay radio administrator. Anyway, salamat kaya kayo. Kinumbiraya ko ngayon nga ba kayo ni. Okay? At in kakatamong ebanghelyo ngayon, well, darandaman tayo ni, potang piyesta ng San Bartolome. Ining storya ng Nathaniel. Kaya katamo pa mo ang Kapampangan, kaya nikim Pampanga potang sabi mo, Nathaniel, buko pandan yan? Manyaman po mo yung buko pandan ng Nathaniel's na po. Anyway, especially yung lagyo ngayon ni uling, well, kareng hudyo talaga nga tinoman kabaldugan ding lagyo, Nathaniel, ano po muli sabihin yan? God has given o yung sabihan na ninitang the gift of God, Ing Diyos, babye regalo. Regalo. Siguro naman tinanggap kong regalo ngayon yung Pasko, Ako kay kalingman, binyedereng staff, hostya. Salamat kay kayo nga, Buri ko atang aldodo magmisa kay. Ano ka sincere din ka na akong staff, dininanda akong hostya. Thank you. Anyway, itamo nga, tinanggap tamong regalo, At totoo naman, itamo nga regalo na kataning Diyos. In a way, we are all Nathaniels in the eyes of God, no? At lalong-lalo na yan pin, ining kaya katamong pigmisa nandin, at pagmisa king mabilog ayato, ining kaya katang Santo Papa Emerito, balutang Meteya, at sana pin bitina ng alanganggang kapainawan at kapayapan katahimikan ng kayang aladwan. Metong yang regalo ni Pope Benedict XVI, King Santa Iglesia. So itamongan, regalo na kataning Diyos. Pero, king kakatang ebanghelyo ngayon, o ining medyo, itwist tayong bagya. Ining Nathaniel ay, kasanting na lagyo, Nathaniel, regalo ng Diyos, di ba? Pero, there came a point in the life of Nathaniel, at o ini, yung kakatang pamamasa ngayon, na atsuya keng lowest moment na. Yan. At inyang pagdalanan. Okay. Pala mo itamo, halos. At yung pagdalanan, yan, lowest moment. And most of the time, when we are at the lowest moment, neng uing meto nga kakalingwan tamo yapin ini, na regalo tamong iba't king hapong gino. We do not see the giftedness in us. Kasi atsuta keng lowest moment, malungkot tamo, o kaya yan, natin pagdaanan. At nano yung lowest moment ani kang Nathaniel? Well, according to story, mabasa kayo ni, metong yung struggling architect ini, Nathaniel, Balong mo rin architect, mag-design lang building, talagang buri na, musbong yung karir na, at hinarde kay metong obra to design a particular building, Rening Romano ilang kasabi na, and everything. But, unfortunately, ining building, may collapse siya,
wala mo structurally masanting itang design. And he was fired, no, according to story, at ginuko. Ining pigpagalana, gana-gana, shattered dream. Wala mo, may lasakngan, gana-gana. Kalupa na nining dinesign ng building. Ne? That's why he was at his lowest moment. And, inipin, ne? O ba't atyo kitang lalam ding duto ngay gera? Okay. Mga diya ka rin. And maybe, ako kayang ko, he was blaming everybody. He was blaming the world. He is blaming God. Ne? Nanong gawa mo ka na ako? Something like that, no? Maybe he was complaining. Yapin bala mo, matsure alawe, king paligid na, bala mo, ne, peborene ni nga pong Ginoo. That's why he was there, ne, bala mo seeking someone who could really understand him. Ne? Pero bala mo magdili-dili kaluguran kong kapatad. No? Ingay na balo, oy ni. O ingay na balo kanyan, at yung palaing Ginoo, at yung ka rin. Yapin na niyang, oy po, ne. Kasi sinabi ng Felipe kayo, oy, Nathaniel, Kenny, ikit ko na yung kayo. Lowen mo na yung kanegay niya na. Atin waring maya palalto Nazaret. Wala mo nung, Slam area yan. Ay, alang lunto maayap ken. Something like that, no? Sometimes, people are identified nung nukuran lugal, ne? At ining Nazaret, well, kaya ka ni Maracala Gentiles, gen, uling at yuken territory da rin, until, no? Something like that, no? Pero, I think, meto nga dahilan, no, bati Nathaniel, makanya niya nang manlawe. Kulimpin talagang mimuaya keng yato. Nepo. Yapin negaya. Atin waring maya palo to. Ene may kipag-argue Felipe. Tara, lawan mo na. Oy ning makabigla ka niyan. Ne, uling nangakit ning kakatanggi no. Ne, ana, oya ning tunay Israelita. Kaya ala kang akit pamagkunwari. Yan, tutu. Sincere ka no. Ne, ining Nathaniel ay ini. May ngutang iya at anay kutang, makanano mo ko nga kilala o balo mo ko. Away ni na kanyan. This is the turning point of the story. Anang kakatanggi no, ikit da na kang inyang atsuka, lalam ning dutong ay gera. I saw you. I was there. Ne, while you were complaining o maybe tapin mag-emote ka rin. Kening milyari kaya. E nabalo nung nino talaga ya. Ne? Kingarapan na ni nga pong Ginoo. Anyway, I was there. Ana po ni Ginoo. And what is the good news for us? So, ini po yung maya pabalita ni kapatid. Nang Diyos, balo na katamo. Kakilala na katamo. Ne po. Akakit na katamo parati. No? Even in our lowest moment. Kaya betaya pala. Ne? Yapin bayo ta paminta keni, menga di, bayo ta mong misa. God knows us. Bahalo nakatamo na nga po. Ne? Yapin ining kaya kong kaya, look here, ana. Oh. Makalawe ya, look. Ne? Ha? Akakit nakatamo ng Diyos. At uling akakit nakatamo ng Diyos. O ini po. Tatanggapan nakatamo. Ne? Ang gyamang yung akakit na yung masanting. Kaya katamo. Tatanggapan nakatamo at o ining masanting mo naman. Antindihan nakatamo. He understands us. No? Again, question. Among, o ba't ang gyang yung masanting? Uling lawin mo na yung Nathaniel. Can anything good come from that place? Ne? Ane ka balang bitter yan po. Pero, you know, he was truthful. Uling mo ito yung kaya na. Ne? At sinay-sing niya kayong Ginoo. Pero of course, bala na, niyantin dyan nga pong Ginoo. Pero ali, ne? O ini pala, potang lalawe na kataning Ginoo, no? Kakuling kakilala na ka, tatanggapan na katamo. Ne? With all our, you know, weaknesses, idiosyncrasies, whatever. And, antin dyan na katamo. The reason why God accepts us, why God understands us,
In dahilan, first reading. Nung pekapakarandaman niya. Ano yung message na rin first reading? God is love. Ya pinanami kakalugod kayo. Ulinging Diyos, lugod yan ang San Juan keng kakatang first reading. Lugod. Yapin, anyang akit ni Nathaniel, ketang dutong ay gera nga ito, it is not just a simple look. Aliyah. Awsang kita, look of love. Potang lalawe nakatamo ning Ginoo king mipnong lugod. Kaya balo nakatamo, kakilala nakatamo, tatanggapan nakatamo. Basta sana truthful tamo mo at antin siya nakatamo. Bakit? Uling kaluguran nakataning Diyos. Yapin nung dagdagang kanya na, ikit na ka. Inyang at sukalalam ning dutong ay gera. Dagdagan ke, ikit da na ka king mipnong lugod. That look of love, inyang at sukalalam ning dutong ay gera. There, itang lawe mipnong lugod. I remember that scene, ketang Luke 22:61, anyang lawene ning Ginoo i Pedro. Balo ita, itang 3 times he denied Peter. O na yung bandang tauli, may tamak lang kayong batado. May talang mo yan. It was not a look of anger, pero the Lord has all the reasons to get angry at Peter. Pero ali, itang lawe na ning Ginoo, anyang linawe ni Peter, yan may laso ya. Mipnong lugod. Yan anong gawa ng Peter? Niyalaweng Ginoo at kay batana, may nga gaya. Uling hikit na nung ninuya. Mag-pretend yan ba lang, kaya balo yan. Potang lawe nakatamo ng Diyos, king mipnong lugod, we don't need to pretend. Uling antin siya nakataning Diyos. Dapat there is no duplicity in us, hanapin. At yan hikit na kang Nathaniel. Kaya dapat paraditang truthful, yan, sincerity counts. Tututa mo. Kasi yung Diyos, kami gagana ka, tatanggapan nakatamo. At, antin siya nakatamo. Uling lalawe nakatamo, king mipnong lugod. At siguring application kaya katamo, may itong resolution, uling bayo yung banwa, sana po tang maglalawe tamo. Aluway tang judgmental tao, karen tao, kaya kasi, marakal taprit enses, wala mo itamo, maayap tamo, marok lareng aliwa, things like this. We can look at people with, with some prejudices, with some judgmental attitude from us. Sana, ngayon bayong banwa, let us look at people, not with, in terms of judgment, but let us look them with love. Ating lugod, potang lakit mo rin tao, sosopan talang maging totoo. At the same time, potang lalawin talaking mipnong lugod, akit tamo, siguradong nung nano, itang karelang kabilyan. Yapin, tanggapan tala potang lalawet ang mipnong lugod. At antin dyan tala rin tao, potang lalawet ang mipnong lugod. Aliwa pa ito, dagdagan tayo. Potang lalaweta mo mipnong lugod ka rin tao, we will see the beautiful things, the positive things in people. Itang masanting. At ni ngakit tamo keng Ginoo. Nang lawene Nathaniel, ingikit na tutuye ni. Naikit itang judgmental ya. Kasi linawene keng mipnong lugod. Potang lalawen tala keng mipnong lugod, dengaliwan tao, akupen, tatanggapan, antin tala, at akit tamo yung sintingan. And we will see, hanapin, greater things regarding people. Kaya pandapala rin tao. Potang lalawen talang king mipnong lugod. At tatandaan ko, to end my homily, may itong storya ako. Anyang seminarista kami.
may invite kami kayong metong wedding. Wedding. May kanta kami, choir kami. Uning ining wedding ngayon pikalyan niya, bakit? Kaya, ananing metong kaya kami. O ining aman wandang Beauty and the Beast. Yung lalaki, masyadong balo yun na. Bisang magsistik yan malagwin yung babae, gana-gana. Okay. Beauty and the Beast. Kabataan yung metong, o yan yung aman wanda nga na. Love is blind and lovers cannot see. Di mahili kami O ba't kabra-brating metong kaya kami. Seminarista kami. At yung metong kaya kami, ali, serious siya. Aliwa yung bulag, yung babae ngayon. Ita mo yung bulag. Pa? Talaga, kuya? Okay. Ita mo yung bulag, At siyempre, may patok na kami, Bakit, ame? Uli nga na, yung babae ngayon, at inyang akakit, na eta mo, akakit, kayong tao ngayon. At naning lawe na ning babae, the look of love. Itang lawe ning lugod. At potang nga tsuya kaya katamo yan, o yan, maging mapanintindi tamo ka rin tao, tatanggapan tala rin tao. And we will see the positive, the beautiful things, in people. At sana metong yang masanting tamong gawan ini. Ngayon ba yung banwa ini. Sana hopeful tamo at lawen tala rin tao king mata na ning pamanusga. Nung kitang mata na ning pamikalugod. Hanapin ng kakatang first reading, uling ang Diyos, lugod ya, at dapat mikakalugod tamo. Ining metong mensahe kaya katamo ngayon at sana bakalan tamo ini. At sana po atang maglalawi at tamo, king metong at metong. We let us have that look of love of Jesus Himself. Lalawi na katang mipnong lugod at sana lawen tala naman. Rin kaya katamong kapatad, king mipnong lugod. Amen. Manalangin tamo king anak ning Dios, sing ari ning Israel, kaniting mumuna ng Domingo ning banwa banketa, kalupa ring apostol, akit tayong makabuklat ing banwa. Kapamailatan ning grasyang ipagkalub na kaya katamo. At ngatang manalangin, ari ning banwa, akilala rakasa at asuywan. Itangan po. Ari ning banwa, akilara kasa at asuywan. Para king banal akapulungan, ding pastol na idawon da naman sana, ing biera para karing tupang papastolanda, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok ning bansa, eros sana pasakitan o lulupigan ding kapatadda, pauli namo ring ero kalupa, pamisip o prinsipyo, ipanalangin taking Ginoo. Hari ning banwa, akilala rakasa at asuywan. Para karing ating agyuking biye, nung akit dala ring kapataddang at king pamangailangan, eras sana palabasan, ing pamikatagon, aapakit da king Dios, ing lugod da keya, ipanalangin taking Ginoo. Hari ning banwa, akilala rakasa at asuywan. Para king kekatang radyo, panwananes sana ning Ginoo, kapamilatan ning pamanyulong ta king kasalpantayanan at kayapan apilubluban, ipanalangin taking Ginoo. Hari ning banwa, akilala rakasa at asuywan. Para kekatangan, kalupan ng Felipe, agad tayo sanang akilalang lubusan, ing anak ning tao, ipanalangin taking Ginoo. Hari ning banwa, akilala rakasa at asuywan. Tanggapanas sana ning Diyos, ing kapasalamatan at ring sarilitang kapagnasan. Ring kapagnasanda ring sablang makayantabe, kaniting kaorasan.
ring kapagnasan a paralada, ring kay katamong talapagramdam, king radyo, at talapanalbe king online streaming, karing miyaliwang programa, ning kay katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kay katamong arkidiocesis. Iulinos sana kikarelyanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, munaman king kaladwanang Denny Kaiser, lalong-lalo na Ipapa Emerito Benedicto, kalabing-anam, ipanalangin tala king Ginoo. Harining banwa, akilara ka sa at asiwan. Oig pa, agad mo sanang ipagkalubing kayadwanan ning kekang balayan panketa, parati king panatagalub lalapit keka. Titiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang Ginomi. Amen. Panalangin kay kapatad, bani kay katamong dahon, matanggap iya, arapan na ning Diyos, sigpang mayupayang totoo. Tanggapanes sana ning Ginoo, iting daon karing gamat mo, king kapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, tanggapan mo sana reting kay kami ngayon, kaniting makakapagmulalang pamilibayan regalo, iba't king sablang pigalong mo kay kami. Taralanan mila reting ngayon at anting kalibera, babiye mo yung sarili mo kay kami. Tiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang Ginoomi. Amen. King Ginoo, manatili kay kayo. At keka antimuri, Itasyo ring puso yo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat-dapat ampon matuli. Tunepin, karapat-dapat at matuli ding pasalamatan takang parati at numang ganinoig pa. Diyos, ilang gat labos mayupaya. Kapamilatan ng Kristo ang Ginoomi. King misteryo ni kamanong mi katawan tao, sinlagya karing panimanman mi imbayong sala, ning kekang ligaya. Kaya akikilala miya at tatatangalan ng Diyos, inya mababiyasa keng lulugod king Diyos ay miyakakit. Ulinita, kamdering sablang koro ring anghel, karing manuwa, daralit mi, ing kekadigaya, alang tuk ng ngaming ang kakanta. Anyaran tayong grasya na sana ring mata ng Jesus, ila ring maging matatamo. Mangkanita, lawentala ring tao, king mipnong lugod. Ika pining banal o pa, ika ing sibol ning sablang kapanaran. Nulinita, ipani ka pumi, itugtog ming espiritu mo antimo inti tipangambun, karetingayin mi ban, pabanalan nala, at para kay kami gawa na lang katawan at daya ni Ginuming Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo akusang lubdinao ning biyena, king pamaylasa ampon kamatayan na, king wana intinape, pepasalamata na kat pinuri, piraso ne intinape, dinwang ne iti, karing disipluna at ngana,
Kuanan niya iti, ikongan at kanan niya. Uling itiing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, king wanay kalis, pasibayang pepasalamat keko, at dinwang ni iti kareng disiplo na at nga na. Kunan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon nalanganggang tipan, amibubu para kaya kayo, ampon para kareng sablang tao ban keto, mi patawaran lo, ring kasalanan. Daptan niyo iti, king kapigaganakan kanako. Ing misteryo ring kasalpantayanan. Cristo medeka, Cristo sinumli kang mebe, Cristo datang ka, pasibayong ingkawakasani panahon. Cristo medeka, Cristo sinubli kang bebe, Cristo datang ka, pasibayong ingkawakasani panahon. Inyang eni gaganakan miwaig pa, ing kamatay ng po ning pamanyubli ng mebye, inang anak mo. Daraw miyakeka, iting tinape ning biye, ang po ning kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, impepalarian mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo keka. At ikamingan sanang mi sulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Karakan me o igpaing banal na kapulungan ang makalaganap king meto yato ban migan na king lugod kambening kay kaming Santo Papa i Francisco ing kay kaming Arsobispo i Florentino i Pasiano ing Obispo Emerito mi ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Kanakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan king pangasubling mebye idala mula at ding sablang mayang na biye, king pakalulu mo ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit, king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhen induring Diyos, i San Jose, akayeng esposo, ding sablang apostol at banal, i San Fernando, San Gabriel, Arkanghel, mabibiye kalugod-lugod keka, king kay kabaning panahon, apurian, ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya ikpang mayupayang tutukagum ning Banal Espiritu, impupurian da kat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Regalo na katamo ning Dios king metong at metong. Maus tamong eni king malugod tamong ipa kareng amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Nanan ke kami, ingkay arian mo.
Ikabus mo kami, king sablang marok, o mamalugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawod mi. Ban king kasaupaning pakalulumo, pitimawa kaming parati, king pamanalipan, ning kasalanan. At mikabiyos kami, alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panaynayan, ampon, pagsadyan mi, impanyatang namip nung ligaya, ning talapangabos mi, i Heso Kristo. Uling keka ing kararian ating kayupayan, ampon ing ligaya manggaman king alananga. O Diyos, ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, ing kapayapan ko, lalakuan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Emo sana, babalikdan din kaya kaming pamikasala. Nune, ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banala kapulungan mo, at pamayapan ng pong pisan metongan may agpang king kabulyan mo, ikang mabibiye, anpong magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo manatili kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Yan, may paglalawe kayo king mipnong lugod ne. But ipamiyayo ing kapayapan ng ginutang Yesu Kristo. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyad mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyad mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyad mo. Ibigay kami kapayapan, ibigay kami kapayapan. Nyo Jesus, sing Cordero ng Diyos, ageni paganaka karing kay katang pamamasa, naitamungan regalo na kataning Diyos at kaluguran na katamo. Mapalad tangini, itang makasadiyang tanggap kaya kaniting banal na komunyon. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Tandang Kristo sa nakatasana, aking biye, alanganga. Amen. Isang dalagay maglilihim, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglilihim, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Manalang isinilang ang poon, sasabsaban siya'y nagkahinyan. Nagpahayag ang mga anghel, walhati sa
Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, makatanggap komunyon, king pisikal a paralan, abayan da kayong ini, king pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kakabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emus sanay paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo o igpaning lugod at pakalulu, ipagkalob mong ding BME, parati lang manalumpakan king upaya nianiting banal a misteryo. Iti adwan making kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Yan, pwede ba mag-plug ng invitation? Pwede, no? Invite ko lang mga listeners natin, no? Mag-umpisa na po yung kaya kaming novena masses tomorrow, ne? Yan pong Santo Niño Parish, yan. At yung piyesta po keng January 15, no? Kaya kami pong visa, retang 9 days, no? 6 o'clock in the evening po, at FB, ne? Live kami po keng kaming parokya. So, rempong ka na akong parishioners na makirandam kanyan, makiabeta mo po sana ka rin kaya katang Novena Masses, and of course, ita pong kapiesta ning kaya katamong patulunan ing Niño Jesus keng January 15 po. Ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka antimo rin. at bendisyonan na kayo ning Dios sa mayo pa yung tutuing igpa, ing nakating banal Espiritu, Amen. ume na kayong eniking kapayapan, paligalayan tayo ing Gino, karing biyeyo. Salamat, King Dios.